هنری مرشنینه تا تایبەتمەندیەک هەبیتن بیاوەکێ جودادا یا تو دەرچووی زانکۆی یان پەیمانگەهەکە هونەری بی هۆکارێ سەرەکی ئارەزوویا مرۆڤیە تا چڕادە حەز و ڤیان لەسەر هونەری هەیە. تاهر نەحات ماوەی زێدەتری 3 ساڵانە ئەو مژیلی هونەرێ شێوەکاریە bi destên xwe durust ketin û çi kesan ew fêr nekiriye kerestên serekî darên şixatê ne yan ku darên qalka kiprîtê ne digel boyaxê û sikûtînê ew parçên balkêş lê durust ketin. Wastî ez ostaya Hillanê me tuwacihê me ji ber hindê ez kosetçî me yani ew car min şûr kir kosetçî. Piştî hingî ez min seh kir ez dişûrî dî çêkim. Xwedê min hîna darek ew car min eve çêkir. Xanekî gelek kiçik bû xanekê. Piştî hingî min xwe tewr kir pîçek pîçek. Xwedê min mucesematê gelek min ciwan çêkir. Xwedê her qeteyekê ez bi wî bînim 3 roj 4 roj bes min bire îvir çêkir. Xwedê yani 2 hêv efû 2 zbeዕ min xilas kir. Ev kare nûke bûye jêderê jiyana evî xurtî û bûye baştirîn derfeta karî ji ber ku li ser torên civakî rîklama berhem û karê xwe diketin û lewma daxwaziyeka êkcar zor li ser heye. من قناتنا سر تيك توك عالم في أبغى تشتا شو الهيا يعني تشتا دكم دفر الشيء من أبغى بومن رزقه بومن بو يعني بو مال رزقه بومن يعني أف شو لراستي خدي هذا هندك السعرك يعني هذا تشتكي السعرك يا شوليت مجسمات راستي يعني بتشك يكي مانديد بيت شو من بتشك يعني قرانا بتشيا بس شولي باقجة يعني خدي ويكيفي نوكاف جسد كيفن 5000 يا يت هيا جسد اسطنبول تعليق من شكل 3000 يا أي والله يعني باشا سعرتوان Tahirî giringî daye cihên bernyas li ser astê Iraqê û cîhanê mîna pira etîq li Mosilê û burcê Îvil li Parîsê dihête zanîn ev hunere nûke bûye parçek ji jiyana evî xurtî ji ber ku rojane di nav daye û destberdar nebûye. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosil.